Hello, loyal gulte ho. Sunday special episode nga jing ho zo se. Sunday special episode somlali chan na wedding in the bon chawa kahin le me. Tuni episode a hi. Mimin thang ho lei si da. Celebrities yan lang ipilang lang amin thang ho. Pathen iti gelovam ama hon ana sei da no. Isei di uhi tuwa ya. Ipu solcha polwang chun. Keima dingin hin chu Krista ahin. Chulet hi chu hamphat na hi anati. Ama sa pena hi Matt Chandler hi. Ama hi USA pastor khat hi. Ama ni tahin na se. Pathen gingjing puma alampi anzot jinga chu pathen mi te hi anati. Abana hi le William Gurnall hi. Ama hi English le khabusun thiam ta amin thang ta khat na hi. Ama hi ni tahin na se. Mihem hibanga iki cha jeng tau he pathin igin ta hi wa hi zading pa ki za talova zaloding ho ki za zotai ti da hi athumna hi le Robertson ki tipa hi ama hi America professional hunter khat hin sting le business mi yong hin television star khat ong hi ama hin hi tahin na sei ki de sumakine jin abe ki ji min than na omji in abe ki ji azon penteng wang ibon vai thidiu chuteng jesu bo answer hiding a hitai anati alina hi le Elvis PRESLEY kiti ama hi America singer khatle actor khadahin amin chi loita mi het ta khadana hi hichi hin ama hi amin than lai ten hi te hin thu na seye keileng ka hi poi Jesus Christ bo leng hi ke entertainment bol lele bo kahi anati angana hi le Matthew MC Konau hi akiti ama hi American actor khat amin chi ta khat na hi Academy Award Best Leading Role anakisa na chun hi tahin na seye ama san pathen ka thangwa e aji chu keilanga vejing pa pathen a hin hitobang phathei na hi ke to hat wang a hi poi chule koi madang to hat wong a hi poi anati Tulai award min kisan tingle director pu producer hilo co-actor ho koma ki pathu ama ho ha zal hi in ko te ha zal hi anatin ain la hi cha actor pawang hin pathin bo ana thangwa in hi agup na hi FEDEL CASTRO hi ama hi alim vet in wangi ma cha hi to poi ain la min na sata khat ana hi lawyer khat le politician khat ana hin 1959 na ko na 1976 san chu prime minister of Cuba ana po hi Suting le 1976 ako na 2008 chan chu president no na pu ki rahi migan thei zo hlep achun pathen zong azo hlep hi ana tin hi I president pu I prime minister pun hitobang thu asai di chu itiba balung mon om tadem American evangelist Paul Wasser ki tipahen hitahin na seye pathen mi a hi na melchi na chu pathenin a umpi chu hi pathen lung dei langa ana chon ji chu pathen mel chi na hi aget na hi le WERNHER BRAUN akiti ama hi American aerospace engineer khat an hin space architect yong an hi ama hi iga hiat thei diu chu rocket lang sanga space technology lang sang ana boi pg khat a hi aman hi tahin ana se science thudol ka boi pi na in pathen e het sa e pathin a science a ko na proof do adin challenge a zin a hi le ni sa vet na dinga khu candle wa kho kho a vet nga jam ati na hi ni sa khu pathin sim a hin candle chu mi him sim a hin hi chi a chu mi him sim pa chu man cha kho kho nga jam ni sa wa vet na dinga ati na hi French theologian John Calvin hin hi tahin na seye ei ho a di na kiti a poi ti het chet lovule Krista di na chu ikivon thailo diu a hi anati asom na hi le Billy Graham hi ama hi American evangelist min thang ta hin a hai be se ki poi aman hi tahin na se Jesu Krista ka pathen le ka hu hing pudinga ka kisana chun hin na thugu zong kana hetai anati som lakhat na hi le Rick Warren kitipa hi ama hi American Baptist Evangelical Christian pastor khatle le khasun thiem ta khadane hi
aman hi tehin ana seye pathen beza hin kho panna be hin kho chu aman na di umpoi aman nab di be hin kho chun kinep na nei pon aman lut na anei poi anati somlani na hi le Joel Austin kiti ama hi America pastor min thang ta khat hi aman ana sei chu hi le Jesu Christa cross a ki khet be chun isu khil na zo seo I hlin lel na zo seo I hat mo na zo seo ana po in anangai dam tai ati America mi Ford Motor Company ana pando pa ana founder pun hitahin ana seye pathian to ana ki hlon khom zinga chun alung tup na chan ahlung te ye anati Martin Luther ama hi German professor of theology hin stengla ho hil khat ong ana hi aman hitahin ana seye Christian khat hiya taw na manglo chu hailova mihim khat a hinga bang hi taw na manglo Christian chu a hi thailo ti na hi tua lima iga mu pau hi heili silasi wan kiti ama hi Ethiopia gam vai po khat 1930 akuna 1974 chanchu anapo hi ama hi mi pin anaza be se zingin pathian banga yong anagial zengu hi ya chuna man tahin ana seye kei nei ho hi vin kei pathian ka hi poi mihim bo ka hi kei kenzong Jesus Christ ka ho hi ati pen hi gamwai po len pen khat in hitobanga pathian thu aga seyeng chu agam sunga cheng te dingin lungmon hle zengin te British evangelist Smith Wigglesworth kitipa hen hitehen ana seye pathian that na chun nang plan gon nang thil gon chu la do entin ama thil gona na kwai pi ding hi mihim thil gon khat hi thelo ting le mihim te ilung hang ziwin pathian thil gon zo a hi ti hi isan zo deu hi Evangelical Baptist pastor khat David Platt kitipa hen hithin na seye thil I macha ahimo ompoi pathian mi te pathian tha na ta sandingin pathian lungdei lam to do na dingin pathianin pha asa le thil zo se ahimo ompoi ti na hi Jack Ward Jen kitipa ama hi American Youth Evangelist chuteng le Word of Life Ministries founder puang hi pathian thu na het lowa hi le pathian lungdei bol do thei pu na ti anati sportsman Ray Levis kitipa hen pathian thil gon hi mu thei pu na te ahung hlun to ka sen azona tenglebo na mu thei ding hi ati mihem tamta hen pathiani ni pe gon pe ham ki Halloween akimo lung han loi jin akimo nga lel loi jin hi New Zealand evangelist pu hen hi ten na seye mihem khatchun pathin agin lova ki cha lo teng le aphalo pa koma akipedo azita ve atin hi pathin ta san lova hi le mingol bo na hi anatin hi Tom Hanks kitipan Tom Hanks hi American actor le filmmaker khat hi Ireland gama film actor le film producer khat Pierce Brosnan nakiti ama hin taw na thupi dan hi ahin khoin na hedoin hi azinu thi ong jon taw na na ha man nazal chun lungmon na na nejin tun patling set ka hi na dinginong taw na ene ki thopi kirin actor ka hi na ding chuteng le mi patling set ka hi na dinginong taw na hi apang zingin hi anati American singer min thang Kelly Clarkson ki tinu hen hitahin na seye pathenin nazo loading nahi thei loading thil bol pe po na te hijije chun lung kham hin anati mihem kon kharin nang mun om po na te aji chun nang hlagaw nang hi na chun ama ho a aphamo pa chu sulung hang jingin te nang phat na pa chun ama ho phat mo na chu asu lung hang jing ding a heu lo jing ding hijije a chu namu nom lo deu hi ati na hi hichi thu ana se a hi le American actor min thangta Denzel Washington kitipa he ahi Tyler Perry kitipa he American actor director producer chule screenwriter khatani ama hini te hin na sei ki de
mi he million in a hi lo le 10 million in ball hian a hi lo le na ball ding sei pi ong le chun Pathenin khat ve hi nge ati chu a hling se la hi azona pena yiga sei diu chu hi le ta sa le hlagawa nga aman cha theiding phata khat a hi thuchi khatin hi te hin an ki moi thilni bo ki chen a khat na chu hi le Pathen ani na chu hi le Pathen nei lo mi hem khat chu ki chat uma jing hi Sunday special episode som le li na chan chu hi chan chu tan din tunia thuman tamta ta ho isei ho thuman luta ta isei do ho chu English a kuna ei pawa kile do hin nangma gyal dan to ki to lo mai the hi izong le nangman na lungyal komenan hin sei the hi Pathen thu gil ta ta celebrities ho le le hello pastor ho le le hello nang laki nong isei thei jinge ti hi zona pena iga sei no mo hi